Gde ste bili ljudi, gledate Srpski Gaming TV, sa vama je Veljko. Evo nas u još jednoj epizodi Minecraft. Prva epizoda kako napraviti vanila Minecraft server. Sa vama je moj najnoviji gost, moj brat. Zdravo ljudi. Sad ću vam pokazati, kliknete, ostavit ću link od stranice ovako. Kako se napraviti vanila server Kliknete za 1.8.1. multiplayer server. Morat ću da se čekam da se skine, dok se skine i kao što vidite ovako će vam pisati, samo dok morat ćete da ga isključite. Znači neće ovako da ga premeštam, da smanjujem sliku. Do tada će napraviti folder koji će se zove Minecraft server, naravno. Možete ga uključiti ovako i da povećate sliku i samo ovako. Kad to završite smanjite, na primjer internet vam više neće trebati. Kliknemo run. I evo, kao što vidite, ne dirajte ništa u server. Idemo u EULA. Vidite ovdje, pišete TRE. True. I sada kliknete opet. Sad čekate. Evo ga. Start. I sad će vam se startovati. A kad hoćete da ga stopirate, napišite Idete u stop. logs i last. I sada gledate koliko i čekate da vam izbaci 99% i help. A ne. I sad ćemo isključiti pa opet. Evo ga. Sad ćemo opet ući. 50 i ajmo još malo da se čekalo sada. To je 58. Znači čekamo malo duže. I aj sad. 72, još malo, ajde, brže. Čekaj. Ne radi se to tako. Tako. Evo, broj do 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. I upravo si bio i kad završite ovo, idete u server. Ako brojite od 100 do 20, će vam bude polovina. Ostavit ću... Ako brojite do... Kao što vidite ovdje, ovdje dole, možete namestiti da vam bude u boji. Znači, ostavit ću... bude u plavu. Evo odmah. Evo, ovaj znak ću ostaviti u descriptionu. Kupi. To je baš bitno. Baš. Kliknemo ovdje i, na primjer, evo. I sad kliknete 1. Dobro došli na minecraft.net server. Zapravo, kad vidite ovdje server IP, to ćete staviti od Hamačija. Ali nije od Hamačija. Nije Hamač server. Jeste. Hamač je server, moj brat još ne zna, mali je. Imam 9 godina, moj brat 10. Pa, mali si. Možete ovdje game modi truje, znači da se možete udarat. Truje, a i buje. Sada, šta još trebate da mestite? A neka ništa više. Znači save. Uđite, znači sad možete isključiti. Ovo isto možete isključiti i idemo u Minecraft. Znači sad čekamo da nam se očita. Znači treba nam IP Hamačija. A za 1.8 je, izvinite, za 1.8.1
Nikako ne pokušavajte na 1.7.2, to će vam onda greške stvarati u procesoru i sve tako. Imat ćete greške previše. To mi treba. I za najdaljnju verziju vi će možda nađete kao tamo negdje ćemo pisati da možete naći i za druge verzije, manje. Samo da se čekamo malo da se očita, da tako vidimo bandikamu. I kad vam se uključio Minecraft, sada se čekamo, kopirate vaš Hamachi adres i samo 25565. To je lako. A što ne staviš 25565, možda zaboraviju. Ne, neće. Tamo će im pisati port. A bolje da ih zapišeš. I 2.25565. Gotovo. I gledajte sad. I gledajte kako to. Čekajte. Ovo sam zadnji server koji sam pravio. Izbriši, čekajte malo, imam neki probleme, samo da tim kompjuter, ne, ovdje, i sad kucam STOP. Da, 5565. Trebalo bi sada radi. Evo ga. Dobrodošli minecraft.net server i sad kad uđete, ja sam stavio da mi bude na premium account. Ako želite to da promijenite, odete ovdje, prvo će morate da stopirate, izvinite zbog kratkog prekida ako vam neće. Evo sad se opet i sad ćemo se povezati i evo. Samo će malo baga, zato evo, ovo ću game mod G. Evo i sad se opet. I to je to ljudi za ovu epizodu, vidimo se u sljedećoj. Ćao, ćao, pozdrav!